أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله على مصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Poštovane sestre u dini islamu, cijenjena braćo u dini islamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. U jednom hadisu Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je kazao sumu tasihhu. Učenjaci hadisa se razilazi oko njegove vjerodostojnosti. On se naime prenosi u 3 rivajeta, i to u rivajetu od Ebu Hureyri radijallahu an, u rivajetu od Ali radijallahu an i u rivajetu od Abdullah ibn Abbasa radijallahu ta'ala anhuma. Neki hadijski učenjaci su našli mahane svim ovim rivajetima i kazali su da je ovo slab hadis, dok su neki drugi učenjaci kazali da je ovaj hadis dobar i da se njime može dokazivati. S obzirom da ovaj hadis govori o lijepim stvarima i preporukama, dakle oko kojih nema na neki način potrebe za nekim velikim razilaženjem, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam u tom hadisu poručuje: sumu, postite, tasihhu, bit ćete zdravi. Sa stanovišta zdravlja, stanovišta stvarnosti, sa stanovišta medicine nema nikakve sumnje da je ovaj hadis, dakle, ispravan, kako kažu hadijski učenjaci, o ma'nahu sahih, dakle, njegovo značenje je bez ikakve sumnje ispravno. Naime, kako možemo shvatiti ovaj hadis? Sumu tasihhu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam poručuje da postimo i da na taj način postignemo zdravlje, to jeste da budemo zdravi. Ili ako budete postili, bit ćete zdravi. Opće poznata stvar je da ljudi često puta popravljaju svoja auta, da vode svoja auta na remont, na popravke, da svake godine vrše određene preglede svojih auta, svojih drugih, da kažemo, ljubimaca u sferi dakle, prevoza i tako dalje. Međutim, post se nameće kao jedna vrsta remonta naših tijela. Dakle, remonta naših tijela i zdravlja naših tijela. Bez ikakve sumnje, post sadrži brojne zdravstvene koristi, kako za čovjekovo srce, tako za čovjekov probavni sistem i dakle ostale sisteme čovjeka. Stoga, dakle, kažemo da je post iznimno zdrav, ako ga posmatramo, dakle, u fizičkom smislu. Također, ovaj hadis se može posmatrati i u drugom smislu, a to je duhovni. Naime, sumu, postite od onoga što je loše, postite od ružnog govora, postite od pogleda u haram, postite od dakle, slušanja lošeg i tako dalje. U svim tim situacijama ćemo imanski zdravi. Naše duše će biti zdrave i na taj način ćemo, inša Allah, postići zdravlje naših imanskih života. Stoga, ovaj hadis nam može biti pouka i poruka, dakle, sumu tasihhu, da postimo i da na taj način postignemo, inša Allah, zdravlje. Ili jedna od koristi posta jeste i postizanje zdravlja. Ovaj hadis ima i, dakle, šavahida, imaju drugi hadisi koji ga na neki način jačaju, govoreći o postu kao štitu vjernika, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, govoreći o zaštiti omladine, dakle, koja nije u prilici da se oženi ili da živi bračnim životom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im proporučuje upravo post, dakle, post očiju, post jezika, post sluha, post kompletnih tijela, da bi na taj način mogli kontrolisati vlastite strasti. Stoga, dakle, u svim ovim situacijama vidimo da je post iznimno zdrav, da je post zdrav za naše tijelo i da je post zdrav itekako za naše duše. Stoga, istinski trebamo postiti. Trebamo postiti našim želucima, našim ustima, našim očima, našim ušima, dakle kompletnim našim tijelom, kako bi i naša duša u stvari osjetila koristi od našeg posta. Allah dželle šanuhu molim da ukabuli naš post. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.